Iwerigiro bwakwa nwethirite wina kiumia kinthongi na wina Jumamosi entharime ankuwate ogini kinteto cia Meru TV Jumamosi ruare kwi tariki 11 mweri yuele mwaka 2023 mbita Purity Muthoni na iyi icio nteto cia Meru TV za mwanja cia muthenya yoruare. Afisa Baborisi Betuo Kelare ibauswana na Julius Kaguru orai sub area manager Kangenyone ward ya Ntwambui isigo mbunge kia Igembe North nyumewe kwenyange kiwendo kana kakirasi kia mwanja no kawatithia murimo yo mukingo mwana o nethirite akiringa riboti kire antu bake banja ende utewe oyukirie untubu no rito ansi atwire ukarania na Julius ya mukarioke mukirio nkonja aina nteto iji. Mabisaba ukaria kumalare ni boswana na mwasi andoni wa mukuru ura wenyangeti kiwendo mwana wa kirasi kia mwanja na kinya kumuache di murimo yo mukinga na kumutsia kinyamarene. Julius Kagororo kwerekana ni sabweria kumakanginyone Ntwambui wande Igembe North na nuwe munyamaria ende athithireti mwano ontubo na kuringana na mwano hariwari tirore mbere. Erere mezo vyokoroka waiti ndotura ndaitimeta ndani yake ando umeta wekira mwano osuro do trimeta ndani yake ntisi bibilambi kire meza nantorona do trimaki ono nangoi ndekire imbe kire tano sindare as ninda tura zerike nadai ndande tusivitari nda weze bukezimi nderonde nayo nderonde na HIV ndane kirondawa na kire akariba isorare amwe na ndoba mwano barua bathananiri mwano kire sabweria o mwasi andoni bakithwana cia akamutethia hindi kwatwika akamwethi mwekuroke na itumi mwana ho athananiru kire sabweria nika atena aciari bakumumenyera nontu ithenetirwo ni Ngai na ina atamenyekana ni njiro kwaitire twetagana mutuati kathimwa kwatuika bubu kakurua buonde buyo na manto yau ko tuega ya yo itura ikara buetherua matibabu na mwana wa grade 6 na areretwe thai aretete junior secondary na mwana huu ndikuigwa kuwitho mantu yau na mseu amwende hospital na thimo bonekana positive ndibu ururubu nene sana wo tutarete utaja Savueria wowe ni wogo tulinda community no twe kantolinda community ko kuomba ko rwantia roi Savueria akayukia tomunengera gwakari yako na of course na akawatila na ya mainge kwatuka na kukawatila ni bakuri yako ni kawita kinya sukuru karari kamwana kamwatheki no ntoni karathoma ni karaita sukuru na ngui kararuta no tura galauma na roe katasia lakini ntato ile tora na loya ntu beto kande bwera kana kinya kakarika na nyamuntu ndo loya yake yakawande na thina fulani no ntu kana kau muntu una sugulikiwe no ntu kana kau karagweta ya mainge na keta kinya konjori lagi kwatweka antu bakore yako thi kwatweka teko thigere kansi ya wenyeji wausika kwatweka bateko thigeria kana kau kaba ukapuuza OCS walare Ibrahim Mohamed na weta baswana na mwenyangyo na batire ni bakumwikira mpene no kumukinyithi kongolo bya sheria rira hakoria akari baringa ripoti rabona makareka ya Ntorene na bakira na manto. Kwa hivyo nyinyi wananchi mkae macho, mkimpata pale popote mnashika lakini mwingine asija anakosea anachoma boma ya wenyewe, hiyo ni hatia. Sawa, tusikilizane hapa, hawa boma hawana hatia. Mwenye amefanya makosa tunatafuta sisi kama serikali pale popote akipatikana atashikwa na kupelekwa korokoroni. Watoto wengine wanadhulumiwa hivyo, na mkipata issue kama hiyo mnaleta station, alafu sisi tunachukua hatua. Sawa. Kwa hivyo nyinyi msichukue sheria mkononi, tufuate sheria. Polisi wako hapa kuwasaidia usiku na mchana. Nkiripotera Meru TV kumakangenyone erere Ntwambui wande Igembe North mbeta mukiri onkonja. Noe muritu wamwe kuma Kerige na ukaira thirikari na ntuba wendi boboya umutethia kenda athoma nyuma ya kuiwatira Max mana ethatu na mirongo ena na ithatu kikerio ke KCPE mwaka muthiru muritu uyu naremeri utonya secondary kuthiatira ukiabura bobarumirite Frank Munene aina cio nkuluki.
Kagita karea na barabara rikite kigeranio gya kirasi kia binana bethirito bagucokera macukuru kana gwiko cukuru ya secondary na kwarikira riu mwana umwe kuma ntere cia kamba wa muringo mbugi ntima isti gicigo bunge kia North na rietwa Miriam Wambui na kuririra na kuromba antu bawendi wega kana atongera bakithirikari gutonyera kiri kumutetheria kiri kithomo kiawe nontu kinya nyumewe guciumia na mathina kathuma na kugwata max 348 ateonete utethio bagutonya cukuru na kinya kaweru karethairwo ari nako gakumania na ngina muciari nikaringite igegitene riri nontu ngina muciari nyume mutino jirona ria miaka 7 thiri atwiria kironda kuguru kurethairwo agitirita igita rionthe miaka 7 na kagitene kakatene gaka kuongera thina itumi kia kuremerwo ni gucitaniria kinya ngugini iromba kwithirwo agita cia kuona mugate Joana Bawetora gutariria ndina mwana urarithirite class 8 na kuruka bwega ari na masisi ya 348 lakini nontu bwa thina mithire ndina wa ya kuguru ndari na accident 7 years ago kuturomba kwithirwa gukubua na ingeretie gushughulikira mwana ou ta iko ndari na fomu ya ikwite ndojuriria lakini atomba kwithirwa akijukua mwankana ndibange ibachokete lakini we ntiromba kumuikia skuru kana tena ndiromba kumuikia na tiromba kuthintire tena ene hope ya kumutonyithia skuru mukairo mbara Miriam Wambui kirantu bawendi bwega. Naitwa Miriam Wambui. Nilikuwa nasomea Kanyinya boarding. Nimefanya KCPE nikapata 348. Finally nikaitwa Royal Gas, but sijaweza kurudi shule. Wengine wote wako shule, mimi peke yangu siko shule. Nionto burabu ethirito bugikucheria metho ya munini wa Chibontere ijura ethirito kinya nguri antu bawendi bwaga gutethia kana gaka nja iji ni mwerere akwi kinya na ofisi ekwa aria ithairwo eri kathurine factory akwi au na nja iji kandirari ndiurukite nkiona ana baraba tiromba ku report form 1 nontu bwa 100 transition ndethira mwana uju atiromba gucoka nikio no tutumushwite uteria na njira ta iji undingiromba ini well wisha ura umba gutethia mwana uju na tu uju wenka kinya bangi barabara nture ni na ubatiromba guta skuru those that are less fortunate mtu akomba kuthira agitethia mwana no community ti mwana to mtu mwaki ndithire ndina ka biashara ndiraita ngomba kwithirwa kinya ndaromba karuni kakintethia biashara ni ngomba ngi kwithirwa ngirira mwana ura ngumba kibarira ura ngumba lakini kuringana na ura kuguru kuu kumperekete ikurite mwanka kare mwa kwithirwa nkirani biashara na ngi gushughulikira so inkuromba antu bawendi bo bwega kana inya politicians uria ukakinyirwa ni untu bo aigwa ina ngoro ya gutethia mwana uyu ambaye kwithirwa agithonya skuru Ngomba tu nisaidie nirudi shule. Nkuru Kichipo akiromba atongeria mono kinya bunge kutumira kigena gya CDF mbasare sikire gutethairia njaire ite guchumba buru kana antu barabara na rugono ja ruru bangi baraba kweja na mbasare nyekire county bomba gutegera na tababa na iba tutethaia mono magita ja maingi tubaringante indi baga tu consult jara maingi tukomba ko identify the most ninde nikenda ana baba nabo bakomba kuba bagitetheka nontu jara maingi mbasare yu ni kweja na ni gutethia ana betu indi ndingiromba mono pamwe bagategairwo na njira special kenda kithomo kiumba kubothira baraba na challenges ciao Ontobora mubunge gicigo bunge kia North Rahim Daud agita machoke nethiritwo agitariria na atetheretie ana ta 50 kuma gicigo bunge giki kia North na kumane na mbechi iritaga mubuko jwawe eterete kigena giki gia CDF kithirwa gikija na otu akethirwa akithingatira mauntu jajaja akiuria kinya atongera bangi guchitaniria nontu bagutetheria kithomo. Kama watoto kama hawa watawachwa nyumbani, sijui ni kazi gani tunafanya. So we as MPs, governor, senator na MCS tunafaa tutafute wale wamewachwa nyumbani ndio waweze kusaidika, because na pia serikali kuu iangalie kama inaweza kukua hata capitation ikiongezwa ndio watoto wasilipe chochote. That is what will be free
primary and secondary education. Hata kuna watoto wa standard 8 saa hii tukiongea wamefukuzwa kutoka kwa shule, wako nyumbani. Sasa ndio nashindwa, hata wa standard 8 wakati tunaambiwa ni free primary education na wanafukuzwa, watasoma saa ngapi na wapite saa ngapi? Akuma kamba wa muringo mbugi Ntima East igishugo bunge kya North Imenti nkiripota Meru TV Mbeto Frank Monene. No mubunge wesigo mbunge kiatigania East Mporo Abori na aratongererie mubango ywa uthurania bo forms ya basari kuma ke akariba ntere mwanya cia isigo mbunge kiu. Mporo awete gukethirwa awero na uma ke urekerie bo mbesa cia basari ke aritwa akiwa mwana wonde urorombete mbesa iyi atiairwa kiori akiaria kaitene kau. Mporo na ameneretie nguto ati thirikari Kenya Kwanza ni ambiriretie ukuthakuthia minister ba thirikari nkoro Adams Derenja katwente toiji. Mubunge wa gicumba gitigani East Mporo Abori na thirite gitongore mutaratara kwa mukira baro chambasari kumbakire wondi chonde ithano cha gicumba gitigani East mutaratara yo kumbaka kubuthika kirichwa mwanya into byanu byaurere kuma mwaka wa ngiri 2017 2017 mwanga 2022 ndo wanga chokia byo nandawa ngatethia andu batiania East kwa jumla nangabatethia muthenya tiotuku ni maloi Aramporo Abori akere uetekire tongore bawatetekire kwethira kwena kukumukiro en Bambasari na agitare na kuo mtu endoro dikite kumba kwethira kirinkana baroge ge Bambasari akomba kwethira kya ombecha yi CDF ureta ukewangiriza tu wawangiriza tu ukenengerwa cheki ukaibwa leta ngirie mwe ukananga ngirie mwe ukananga ngiriza tu watala fainde ngirie mwe watatia na CDF nyo yana nkanaro nyumba tekia nine kundikira loi yana nkanaro nyumba tekia nine na CDF yana nkanaro itonga kundikira ndobeto ndendre kuwau urodho mo itonga urodho mo theni okara kwa kenna ke utenonga uikwa wada no tatakia Mporo kampeni orishiria ukaretera cheki nyumba utendwa kereko Kurokino mbecha kwithira kya mukana nto bara bombere kwitha bakende kura chio kirishingo mbunge bingi akiwa nto babatethira bakyalilo kirewa Bambasari bobotete na mbere kibande ko kya nakyo era computer ne kura kwa na ndio ilikuwa ipeo una nde no manga wa ile kibande mungu keleko kala mungu aleko okia kulia mndonge ogera wa mndonge ampona kuwa ake akwela wowe onige kule kuisiolo akela wowe onige kule kweyembe otalimire kiani kana ndio yapo ngozi yao ibo wewe ilo akibale awe ya form bado mo computer ne bakaida kuna emale mwenora kila naleko emale mwenora kila mwenora ego ala wenyo kibande keu nuje kura economia ayonanya ogaito wewe aidia panike ko kura ya kabobo chani Mporo Abori no mbecha kwithira kemenere uteroreka na thirikari oraverite pereke kwithira bakichumbora thirikari William Samoei Ruto na bethira bagitikiria tirutu no mbere kwithira gichinda kire kithurano kinene kithiru na bombe kwithira bakitana na thirikari ngugi. Sisi tunamweleza ndugu yetu mpendwa wa opposition eti ya kwamba sisi tulipiga kura mwaka uliopita na tukapitisha rais ni mmoja ambaye anaitwa William Samoei Ruto. Kwa sisi hataki mambo ya kukimbia. Haya yetu tunataka maendeleo. Haya yetu tunataka watu wetu wanyuliwe. Na ndivyo niko hapa Mudhara Ulozi CDF tukisema kwamba serikali ni moja ikiongozwa na William Samoei Ruto. Kama wewe hutaki kufanya kazi na serikali, ingia ndege uende Uganda. Ingia ndege uende Tanzania. Ingia ndege uende Somali. Wewe kaishi huko. Abe Ruto. Abe Ruto. Abe Ruto. Abe Ruto. Bas. Muthia Mporo Abori no mbecha kwithira kemenere ro waziri wa karibu ndene Fred Matiang'i kumanne karika na ntukuinka ithirwa thirikari nenda kwithira kimwata Mporo Abori akiwa kindi kipindi kamba kwithira kiche thono te onto bobo areo
eti ya kwamba unatiza wa Kenya, ya kwamba wewe unakuwa kusiko na polisi. Tukiangalia zile makamera zote, tunaona watu wawili, lawyer na wanasiasa. Lakini wale polisi ambayo wasemekana ya kwamba wanakuya kusika wewe, wanakuya kuweka wewe ndani, hatuwaoni. Kwa hivyo hiyo matizo ya kutiza serikali, sisi wa Kenya tumezoea hiyo ujanja. Na huo ujanja ambao ulioko nao, Bwana Matiang'i, rudi nyuma. Wakati ulisha, huu ni wakati wa William Samoei Ruto. Mbona na boloi? Hii matizo kusema kwamba unawekwa ndani na hatuoni polisi. Wewe pesa ya Wakenya ulikula peke yako na bibi yako na watoto wako na mandugu wako. Watu wa Tigania East hawakupata kitu. Tulikueleza kwamba ungazeti sublocations na locations za Mudhara. Ulikataa. Wasaizi Kithure Kindiki amekubali kugazeti locations za Mudhara na sublocations za Mudhara ndio tuweze kuandika vijana wetu. Eno obo kwenda. Ikithure Kindiki na Matiang'i. Hareke ura nkuria. No obo kwenda. Kumatiane Betanda Msimuturia Wadhirinja. Nabo abisa ba thirikari ya kaunti ya Meru amo na mukandarazi o enzithima biandoe ibaliongete isio bunge kia Bore East kuona kuntukura kumba kwenjika izima kenda kuthiria thina eroe intereu. Kuringana na riboti ni ate wenzibwa izima bi bukambiriria imoko omwe ote utakaita akariba iturare ibone nie nkero no sokia nkatho ki thirikari no ntubo kuibwa kirero kyo na kuya obaringa nyonta na baba aria afisa ba county bawete kithima ke ikyo kya kenda kwenjwa Bore ithirikari governor Kawira Mwangaza. LC Gaki kato entetoiji Gavana Kawira Nkemina kugurwa kuonene kiria kari na ringi biashara bathokia kirwe nyuma ya kithima kwambiria kwenjwa thokoni eno. Bakiaria nene kumobicini bwa ngavana baugite kithima giki gigataratura murigo wa Rui haga thokoni eno akirwa. Mashinta eje ne thirikari. Eje ke mami ya yombetwa ya kwa store. Barabara thirikari ne beta ba kombora inge bakare ambeche nyinge ukaigwa mbo ichuko tumira milioni 3 kwenja mbo wa rimwe. Ende mami arario kira machine eje ekira ngari maguta amotivatea itingoge niyo kuona turiuga mbol chirenjwa kabati kaba kaende kae ankuga ibwega nonto maendeleo yatete na mbere bwega ithima ibi bingi mono biri athithia inyo tha iji na to instructed to na engineer tuita tutege kingi ona bambali na rankando na promise te kwenja ithima bibi bingi na promise te kuthithia manto ja manene especially Bore na kirwa giki roje roro tureka ngavana kethira ko gitatia utiraigwa na director uga utiraigwa na director uga ngavana keja mbere roje rugitatia mbere roje ruturikate sasa matini mwituri mukaririgiete thokoni eno ya kirwa na kuyeretwo ntobobora kuga kithima giki gigatetheria ntwa nene muno ko roje ruru ketha rwetethia ntwa no ruketha rwena tap muntu agata ageta kuthithia roje ruru ura kwenda ko tu na kugurwe muno ngapwira ni rombere kuingwe masura bara batromba kwa fondi roje kona ndero joro rwamba kuma tukakarande kuro nikenda tura kariba kiro tukomba kona ro komba kwa distributor around the market na kinya berabere market ko tukugibwa ka kingavana na tuliwa kaende ngugeniteke na bwakari bakenere tonto bubara bachokete nkatho cha mwanya kiri gavana wa kaunti ya Meru oiretwo muno no ntobora toraugere roje rotorwe kerua aja no totena roje no ngavana wetu agia njukumu ekotorithia roje towa echa negora roja ante beja gotora roje ibwaga mono roje na ndero torwa ibwaga ngavana ngaya kotharime na kuongere na miaka wenge toga gokorokia no ntobate tokuona na nde ogo no twitera nguge Kawira gututethia no kuona thaimbu mita roje na teroja ya kwi tugutetheka kana tutathetheka itutethekete jau na yongua nima ngabara ni mama tena na tena aba tukushundia gutura koroje kirwa na ituonete maendeleo ya maingeja na ntwe kwa store igwatie turenda utongeria wetu maoni jane nayo ombe twitira ngugecia tu ingwire tweno tukija ngugire chongo ambiritie mitira twandite barire na utona butongeria ngwitite ngugito ngiteiji
kumathokoni akirwa ngiripotera Meru TV nyokambetaga ki Mutegi. Na katuruke itucokerete nyuma ndaika ite kuraya endelea utegera Meru TV. Ari no kumenya siri ya kwithirwa uri na biashara embega ne kwerutaniria na kwenenkanira kirio. Meru TV tugukinya engo kuwatanira na gukiria biashara yaku. Mbitigiria tukinyanie makinya tuthiuruke gontu mwanya tukimurikaga biashara enu yaku nini engo tumenya mainge na tuinambere kwa tukirutanagiria gukiria yo kiri mubango wa tubaitithani owatanite nani Faminas Wakimathi ake aga kwa Meru TV. Odina kiatho kia mbathidikana no irigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 koinama. Meru TV turejani ontu bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbica intaramu cia mwana waku, tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ja kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagemia kiatho kia mwana waku na akomwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na mthegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Tuvoite na mbere utegera Meru TV na twicokera atongerie bara ibakia makia Jubilee kuma Mount Kenya East ibetikaniritio kuwata mbaru thirikari Kenya Kwanza rungurwa utongeria bwa Rais Daktari William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua. Atongeria ba ibareanite na murungamano ywa mwandiki munene okiama kia Jubilee Jeremiah Kioni ywa kubwithia maandamano Antoneau bawata weni Rigathi Gachagua kuwatithania mugongo ywa Mount Kenya East. Atongeria ba ibakuma kaunti ya Meru, Tharaka Nithi na Embu muthingatano. Dagara Waiguna katwesio. Angema Jubilee kuma Mount Kenya East ntuye muthiba komanite na kugantoya bakawata mbaru thirikari ya Kenya Kwanza ira tongoretu Rais William Ruto amana munini wake Rigathi Gachagua. Ere kigomano kirai kuruthikirite hotelini ya kilimo utalii wa ndia chogore gicigo mbunge kia Maraka kaunti ya Tharaka Nithi. Kuma Rupingase kuthi Mwanganto Nyeri. Sisi tumeshikana pamoja tuwatene tusapoti thirikari ya William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua na atubanduki. Kenya East tiogo tore aspirant ba Jubilee itokunga mukono thirikari rero itongoretu Dr. William Samoei Ruto. Kemero kiuga atire ore okagura nyoko no aba ko gutio baba wetu ni William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua. So katukuga atire Mount Mazi mio ni to mire uko tulitoka kitambo.
batu turiuga kagita karia gakurukire gasiasa igakurukire na mantu jaria antu betu bakurukiri twetikaniriri najo na itukugwata thirikari mbaru kenda yomba gwitira antu betu ngugi ikiri kigomano gikiankia mababa baugire babatie tayari kugwata mbaru maandamano maria makurutha murengo wa Azimio bakiuga bona thirikari ya Kenya Kwanza bari gintu kimwe raino tikagita gakwa kuriungana rarizi na counties bakiuga gangi bakwandamana daino kaitaka maendeleo na ibo kweregwa Kenya daino kuringana na economy ari kinyite we cannot afford ukara na maandamano mtoro kuja kuwa mantuma maandamano tafadhali 3 counties ya Mount Kenya East hiyo maneno haitafanyika tujaja tutikujenda tutikugwata mbaru turienda kikuigwa thirikari nejete gwetu iria tuthurite na iria twaerekanya na twaheshima ituritire ngugi na antu bonde bethiro bakiomba kuji mundu ki maisha ria bena peace na bena mwerekera jo kurita ngugi riu nie ta murumiriri na member wa Jubilee Subafu nenda kuga maundu ma maandamano tue tutiese Mount Kenya East kurea na maandamano na example nje andi set in Meru County where our DP is trying to unite the governor with the MCAs so that the normal mwananchi can get development. Ikiri kigomano gikuba thuchite kanya kuruta mukana kiri mutongoria wa Azimio Raila Odinga atiga kinya Mount Kenya East akiuga naretete maandamano bakiuga kagitani gakakira baba kwendi maendeleo tuto Mount Kenya East tabadhari ndaboromba Raila Odinga no thubutu gukero kamura wetagwa Ovingase no kuma Rovingase mpaka Tonyeri tuinde Mount Kenya East to elect tukisupport thirikari rio etongore tuisa William Samoei Ruto igatuika no maandamano Embu Tharaka-Nithi kana Meru alothire karibu na kwa county commissioner kana kwa polisi bala ketho na security ya kwigana institution yu netonto tio tumwekaritie tamawa moiki nikenda tumbe ku make sure region yetu ni kuona development projects na twauga twafinga kuma Rupinga seginya Tonyeri twauga tue tutirenda na tutiketekeria maandamano mathi na mbere egita ria turi nandi economy ure sukumete antu muntu ate kwenda kuigwa agisumbura no ni untu buri kubura bote kumwira ura mwana wa kare irio kwina mpara ura mwana wa geta skuru bote fees ura njogwire chitwanga iketia mwanka thai ikomba gwita itwa miundene tomba kuona mareije into bire bieto bienyangetwe na bire antu baandite na thina balienda kuthomithia jiana balienda majani momo na mbesha balienda kawa na mbesha balienda diale na mbesha balienda mirayo na mbesha na muko na mbesha reporter Meru TV kuma wandia chogoria gichigo mbunge kia Mara kaunti ya Tharaka-Nithi toka Mbita Ndagara Waiguna nau iyo twakinya muthia wa nteto cietu cia thaa 7 muthenya yo rwari endelea kuhatanira batwe YouTube Meru Digital, Facebook Meru TV Kenya na website www.merudigital.co.ke. Beta Purity Muthoni wethire wina weekendi entharime.